Titulo daytoy ni Apo Santa Maria na ited nga nagan ken kuana daytoy Nuestra Señora del Santo Rosario nya Our Lady of the Most Holy Rosary. Idinagparang ijay Fatima kunana pray the Rosary. Kararagan nyo ti Santo Rosario ado ti benefits nga inted ng imbagana dijay anya dijay agbalbaliw ti rasya kapya ti sangalubungan no kararagan nyo ti Santo Rosario kunana rinibribo nga kararwa sa di purgatorio ti maisalakan mapan ijay langit alaen na babaan ti protection ni Apo Santa Maria. Ket aginggan nga iti Universal Church nagbalinan ti Santo Rosario nga iso ti layman's prayer kunana dayjay. Da kami papadi religyosa mamadre ada dayjay breviary kunami nya dayjay divine office nga pagkararagan mi ta obligado kam nga mangkararag dayjay. Ket ti layman's prayer ti kararag yung nga kangrunaan nga da kayo nga laygo malaksit ti nasanton a misa iso ti Santo Rosario. Obligasyon nyo trabaho tayo iso ti kasla ko agbalin ko mga nayon ti kinakristyano tayo ti agkararag iti Santo Rosario. Naigunam-gunam pa ilaang idi already katikista ak naigunam-gunamon dayta Santo Rosario ta inaldaw kami ag Santo Rosario 11:30 ag Santo Rosario kami aging gana nga naisuro nga uray no hangka makaturog wenno iti batel ko man iti gubat iti rigat no adda iti problema nga hamo masulbar pray the Rosary no adda tay pakarigatam nga ammo kasla kayat mo gunuden kadakkelan nga armas ti Santo Rosario diya kamo magkada kayo no apay nga kasla kakaasiak nga mangipapilit nga Santo Rosario kayo kasla daytay kasla ak la marigrigatan nga mangipapilit sino ti ag Santo Rosario kada kayo ay diya kamo Oktubre nadan sa pila nga nag Santo Rosario kada kayo magudwa bulanan diya mo no rinugyan yon ngay haman ala ka napangawang kayo nagkakarit da kinhaan lang nga DJ aga po ta October devotion gaputan na ibaga nga Oktubre iso pa nagsasanto sa tilag Santo Rosario no may kita habit nga uri no da kami JSBI idi ay sursuro nga ruti mamadre uri agsibsibog kami unag ko kami Ave Maria na dito rami mi aga ag Santo Rosario ang kasjay uri agdedrive back uri hanggo ganan di Santo Rosario Ave Maria na kapinta sakbay ka nga agpatugtog sak no agbiyahe ako man nya sakbay nga agpatugtog sakbay nga anya ti maalam nagado di promises lata iprintan kay tuman at na sa nga 15 nga promises ni Apo Santa Maria iti si asino man nga ag Santo Rosario anya dagiti proteksyon alaen na ka iti agnanayon nga patay itad na ka iti agnanayon nga biag nagad adu DJ nga naganan DJ inkarina kada tayo nga ag Santo Rosario. Kinunad dumagamin, injak ano apay nga tagirigatin nyo, sang kaibagak, sakbay ti misa, imbes nga agtututot, imbes nga agmamarites, mairugi ti Santo Rosario, panagkalma, panangpatal na, da kayo matan, nya ano detay ure irugiyo mat ije baryo ko datan ni Apo padin paspasa mo ko datan ni Apo Abi Maria napno ko tigar isardeng tayon datan apon apay nga isardeng yo ure maudi basit jimisa basta malpas de Santo Rosario ngamahan ang napatpateg no dagiti daddo mamuteng ka nagbalim nga napatpateg ti Santo Rosario ngam na santon emisa hama nga mabalin ti kangangatwan akararag tayo nga porma ti kararag tayo isi tinasanton amisa nya kati layman's prayer kararagyo da kayo nga laygo iso ti Santo Rosario diyak amo ano mananam yo DJ pigsana diyak amo ano mamati kayo ti bilag na kasla kay samo daytay Chinese nga kunada nga nag Santo Rosario sumalatso sumad lang nga iso isumad lang nga iso ulit-ulitan tayo isumad lang nga iso wang nga rod di pa nangulit-ulit mo iso ti pagipektuan na haan
Siguro kung ag-allergic ka, tag-antibiotic ka, hospital ka nga dito kanya naganagay. No, agsakit ka, di panangulit-ulit mo nga panang tumar, di antibiotic mo, isot pag-epektuan na. No, maminsan ka mga ti-itlog, no, allergic ka ti-itlog, maminsan la, haang ka pa ilang nga maapektaran, ngamno ka na yunam timangan, isot ipag-epektuan na. Kasla maglakan niya na mamaminsan ka ag-chismis, okay pa lang, no inaldong isob obraam, nagbalin nga pattern mo, ay talag sakit to tapangamon no awan machismis mo. Kasjay mo lang, di pa nagsanto rosaryo, the more you pray, ni Padre Pio, maminsa nga pulo kat 15 times nga agsanto rosaryo, ti may isang aldaw. Ngasam data maminsan nga pulo katlim, adda ka eskwelaan mi mga taga paditatan di Batanes. Idi ak talo pay laeng ti misteryo niya, glorious sorrowful, joyful pay laeng. Tatan ka adda luminosen. Isuna idin ka talaga nga agsanto rosario makumpleto nan. Ora siyak mo taman manumot nga no kun daduman kajak mo makwaji tali opaten. May samo ilat ano daduman. Daduma ka makonsensya akpay ta 3 in 1 pay ka di kararag kon tano makariingak ti parbangon ka ag breviary ak agadurarak ag santo rosario ak ni pakpakyawok samo dati kararag kon kung kunak no daduma ngamahan lang di jay the more you pray the rosary the more nga ag epekto ngam na sa akal ag santo rosario no Oktubre 11 months kahaan sa akal ag santo rosario no adda natayan kanayong kay ko mga agminatay na umadadang agsanto rosaryo kayo, agkurang haan ang agepekto. Hantay mari na, hantay mananam DJ bilag na. Padasin nyo. Amuyo ni Apo Santa Maria, nangabak nga ron iti battle niya. Nangabak iti gubat. Makita yo iti kunana da ito'y oriti salmo tayo. Naindaklan ti abanag ti inaramid ti Diyos kanya kunana dagiti nabilag pinaksiat na dagiti naturay pinukaw na dagiti pinaksiat niya pinatapwak na dagiti mailupit-lupit intanok na iso nga ti Santo Rosario babaan kini Apo Santa Maria mangabak iti battle nga haan nga battle nga natanok haan nga battle nga mapadpadayawan haan nga battle nga maiwarwaragawag tinangabakan natin nga ba tigubat iso ti kinapakumbaba dagiti natangsit inabak tinapakumbaba kasdi ti battle tina espiriton kanya tayo haan nga daytay napangkatimay sa nga lugaran ka wow nagmayat di pa nang ipadamag mo nga sikat ti kasasantuanan sikat adda akamon lektor akulait no pastoral leader kan kasla si kamot ti maitantanukan haan nga agbagay ni Apo Santa Maria tinangabakan na kinapakumbaba when you pray the rosary kinapakumbaba tinakam ti magunod mo akang runaan ipadas yo ang amin no ala ore kita ore adda kaapam no adda mangkarit kanyam no adda mangirurumeng kanyam hanggang tagtagari agpakumbaba ka maabak ngamno kinabirit na katakatangsitan timmangsit ka mga dete katakatangtangsitan nga dete talaga nagroar mo ta sara mad remote control na nga nakauyuyong ka nga ang ka nga mangabak isong ati Santo Rosario nga rod ka, once you pray the rosary, kinapakumbaba, tila abakam demonyo. Haan nga masapol nga agpasindayag, haan nga masapol nga agpangato. Isugarod nga ti kapintasan nga gubat, kabiligan nga gubat nga pangabak tayo, iso ti kararag, ti kinapakumbaba, babaan ti pa'y tulong ni Apo Santa Maria. Kuno ti pampanunutem ka damor yu pray the rosary ka damor nga maitantan o kabaliktad. Haan. Pan nakaidaydayaw day tati tao. Baliktad day nga panunot. Damor nga yu pray the rosary damor nga agpakpakumbaba. Damor nga sumurot kini Apo Santa Maria. Katatangorod October devotion ko na tayo. Mapan kadagiti amin nga pagtaengan. Tila nga rod ibagbagak ka na mapan iji pagtaengan. Maminsan makatawon apa yung hantay nga aramiden.
nga regular uri ka ijay sisa tayo. Kinagsayaatan nga pangabak iti battle daytoy. Ngamin no dadduma no mapangkay agsanto rosaryo no dadduma no aglualo tayo kasla manaktak no haam mo mari na jibilag na. Kasla ka la matak-tak-tak. Kasla daytay kasla ko no haam mo nga ma-appreciate ti kararag ti Santo Rosario kasla nakapapaot. Napadasan nyo daytay kasla nga malmalpas. No haam mo mari na DJ garaw ti panaggaraw ti espiritu king kati panag Santo Rosario kasla nakabaybayag. Ngem no mari nam ti pintas na ti panag Santo Rosario nagbiit kasla di mo pay napuutan malpas. Tay kunakon pangka ang tata agpasyar tayo mapantay sisa tayo numalpas ituloy yo manen. Nalpas min father. Nasakit la na mo mangituloy yan naging gana ti agtaposan. Nalpas min mat wang garon. No apay nga nasakit ginakam tayo. Latay ko na ako nasabat mo dagita na pan nagsanto rosaryo ka ay apo kakaasi mo din nagsanto rosaryo da apaya nasip-asip ak mo di mula na ata may sa da inyawid na nga mula ay nakalbon. Handa mo nga na pan nagsanto rosaryo na si atno impakada na di ka na pan nagtakaw ti masitas mo dagitoy ay sus haan rina inyo ti bilag. Di kita anak yo mapan ag-exam mapan agbasa. Mga panang ko ada gaya kakaanak di lalaki daa. Ure uminom damot asag paminsan, uminom damot ang agwang agbasbas, idi agbasbasa da pag siatan na di jeno dadduma na irom da. Ta isugar di trabaho mi dubing kami no kastuyang ka da kami ti ilid da. Iji boarding house da, maawis da amin agsan santoros lalaki da pay Kasi na po Diyos nagbalbalay gidamot. Kasi na po Diyos na nagbalin mo nga nakapag grade war damot. Apaya, uray no kaskas addamang timon di jay biyag. Padasem, mo ma-interview ka. Padasem, no adda mapamusarangten nga kaya mo itibiyag. Pray the rosary before. Ikararagam, nabilag. Dajay nga rod, dajay kaskulaak nga rod, idi nga agproblema nga sang kaulit ko nga example. Ag-exam ti bar na. Kahanga nakaribyo ta magulo, agkagulo da nga agasawa. Anya aramidag apo. Ikararagan na man. Nagsayang nga rod yan, nakabayag nga rosaryo nga nakasilsilap nga kayo. Pray. No mariribukan agkararag agkararag na naala na dayta nga kuan na uray no hanga nakaribyo nga kuna naapaya bigbigan na launay ti bilag ni Apo Santa Maria aging gana tatta agdibdebosyon aging gatata agsan Santo Rosario kaagbalin nga haang ko mga da kayo nga laygo haang ko mga maisina ti panag Santo Rosario iti biyagyo haang ko mga agputod-putod nga sa kalaag ag Santo Rosario no trip mo. Ako mga kasjay. Teko na ako nga sa kalaag Santo Rosario no adda natay, no adda misa, 1 Oktubre. Apay nga haan nga agbalin nga normal uri ka ijegimong tayo. Uri ka ije unag ti pamilya tayo. Napigsa ti pa nang ibabaat ni Apo Santa Maria kakabsat tatapiyastana. Nganya taiprintan kayo to tawarasang kayo dayjay pay kari ni Apo Santa Maria kadagiti ag Santo Rosario. Amin nga problema agkalma. Kamayatan nga pagpaturog. No hanggang makaturog, you pray the rosary. Pipi nga nakaturog ka nga agsan Santo Rosario ngam sa bali ti inobram ko nadangarod kada kami di seminaryo. Kaging gana nga nagbalin nga habit, haan lang nga habit. Tano habit ka kasla habit laeng kasla external kas nagbalinan nga biyag. Santo Rosario nagbalinan nga biyag. Nakadado ti adda nagregalo kanya tayo nga gayam tayo nakadado nga Santo Rosario dita. Haan lang nga armas. Da kay magamin kapag balinan nyo mga armas ni Apo Santa Maria kakaasimot nga manglablaban ti kulam kada gangganad kada anya na ganan kimat kada kwa haan ang kas jete rule na. Labanan na ti jakes, labanan na ti demonyo, babaan ti panagtalit tayo. Haan nyo nga kabailan ti demonyo, hantay nga abaken. Nga may tinagan ni Apo Jesus, ti panangibabot ni Apo Santa Maria, kabailan tayo apaksyaten. Kaya na nga waknitan.
Padasin nyo, lumabas kayo dahil ayan ti istor nga ayan ti chismusa, iruan mo to Santo Rosario, lumabas ka, kahanda ka chismisan. Malwada matadidakan to palapalon niya. Agin sa santaw. Nadaragan niya mo na. Ngamaan nabilag. You pray the rosary. Tatataal daw na ni Apo Santa Maria. Nagsaya at nga gundaway. Nanalpas kay Madam Tatay. Nag Santo Rosario kayo, ijay sisayo, gimong yo. Ag Santo Rosario kay tumanin. Sakbay kang maturog as a family or individual, ag Santo Rosario kay tumanen. Tatangal daw na. Nagsayaat nga panang nagsayaat nga nagbilag nga ti panang ibabaet ni Apo Santa Maria. Nang runa at ti promise na haantay nga maitupwak iti agnanayon nga tuok ken patay. Gaputa kayat na no ni Apo Santa Maria. Mapantay amin ti makikadwa iti ama babaan ti panulong na ni Apo Santa Maria.